uthe unyaka uqala nami ngidideka lapha ekhaya kathi yathi umuntu osekhona nje engathi okhona lapha ebaleni yimi noma ngathi ihleli khona ebaleni yimi noma mina ngisemncane kakhulu ngoba ngahlanga nje 37 years kodwa ngibhekelwe amuzwa sekhaya khambe kwahamba ngathola ukuthi kunekhehla lapha ekhaya engingazi ukuthi ngithini ngilo ngokuzalwa ngazi ukuthi noma sekukhokho njani ngazi ukuthi ngena khokho kabani kodwa engihambe ngathola ukuthi la udinga uxolo ukuzoxoliselwa ezintweni akazenza uNkulunkulu kaShembe futhi esiqaleni kwakhona maye ichaza lento wayenza uNkulunkulu wayekhona lapho kwakumqalo wendlela angazi ngiyakhonjiswa nje ethombeni zehlabelelo la eqaleni ngathi ukhona uyelo phethu udondolo manje kuthiwa wayekade ngazi umama kuphi lama usemngceleni weSwatini ngazi nani babe lapho kodwa wathi maqhamuka umqalo wendlela umkhulu wayemzini wabe sejaha umqalo wendlela emjahela ukuthi akafuni ukuza kuye emayemini wahlanganisa abantu ethenta jaha lendoda ibula akabanga ngesafika kiyo lendoda leyo Shembe ukuthi afike kiya thina ibulalile umuntu owadine selimala ukuthi ngoba yena maye futhi wayehamba nezinja eyumzini yena kahle kahle kodwa ngalelo langa lelo zingele phumile ekhipha amabutha ahambe obhekele emhlabeni sawufuna namaza akabuyanga ngalelo langa nezinja zakhe waphela khona lapha enjalo ngoba babe bathathu kwa lawa abanye abafuwa bakabazi ukuthi bakhona baphela unina bayemzala kwakungamdleke mayechaza umamdleke loyo ubaba wakhe lelo khehla lelo lathela unina ngamanzi kwakuyindoda yayingathintwake nayo ngaleso sikhathi leso yathela unina ngamanzi abilayo emahlweni waqhumana akaba sibone leso salikazi suma kwasona sizosicelela kuba kuShembe ngethethi sivuleka amehlo nempahla esiziphethe sivuleka amehlo sibone ekhaya ngoba mayechaza lo baba uthi wathi umuzi wasekhaya usuwangonyelwa indoda owakweyakwa bazomkhumbuza engihamba nabo ngihamba nomanje sisi basekudini cishe ngisho wona bazoza nabo leyo ndoda ngathi yabo yathi yawagumela yafika nonina nayizogana lapho sibongisa kwamakhulu mayifika lapha nathi sebephele bonke lomakhulu kwakhulunyiswa yona imsamo ukuthi ayiphume nabantu bakwamakhulu mayifanele isicela ukusebenzisa lesibongo sakwamakhulu ngokuyiqiniso le ndoda kuthiwe nayo kufuna siyishiye la kusala khona abantu bengingazi nabantu abathathwa la abanye basala lana konke lokhu kukhuluma ngixabana mina ngize ngokuzocela ukuthi kusekhaya khaya labangcwele noma kanjani ekhaya lomphefumulo thembi amen izidubani phela oyigama lami ngonkosinathi wakakhoza ngumoleko semabiyela isigodi fanele lokho njalo ngamlapha ngizongisiza bamelungu ubusuku bayafika ogogo nomkhulu wami kepha abafiki ngephupho njengowonke umuntu ngingafika ngendlela ehlukile bafika njengoba benjalo ngibhekile bayichaza bona bathi babe ngamadoda babebulala babepheka amanzi amnyama bebulala abantu bebulala ngisho abantu basemndenini uqobo babethi umbamba lungashoni wayofa ngempela abantu imithi yokubulala babeyithatha kubo manje bathe angize lapha ngizobahlawulela amacala abo ngoba bangakwenzi lokho bazoqhubeka befike impela befike nje ngingalele ngibhekile manje nami ngilungise nje imali yembuzi yodwa manje ngizwe imbuzi eziwu-5 manje angazi namadoda ngizowaxoxa ngalo ngoba ayafika impela manje nabantu ngasekhaya bayangumuva ngenxa yabo insila yabo leyengame mina umuntu mayibona mina vele bona umthakathi inkosi kusisebani amizi yayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha lokho uqile ufundisana wasibiya ethempelini eDumzana eMelmore ogcina ufundisana bangcwele ngithintwa le yansizwa ehlala phansi bafika lapha nganikela ngacela ukuthi uNkulunkulu angisize ekhaya bayahlushela wabe sekuqhamuka indoda empofu njengoba ngikhanya ngebala yathi ngumkhulu wakho mina ngizokunika inhlanhla ukuthi uthole umsebenzi
kodwa ufanele ukukhumbula into eyodwa uthi lo msebenzi wami bonke ngizobe ngikutshela khona ukuthi ukwenze ngocela ukuthi ukulalela ukwenze ayikhombisa ukuba nolaka le ndoda thema ngilokhu ngijwayele ukuzala abangcwele mawufunda incwadi uKristu njengoba ekukhulunywa ekseni khona incwadi elapha ngizoyihumusha nje imfishane ekumaKorinto okuqala esahlukweni sesithathu ku17 to 19 uthi umuntu ochitha ithempeli kaNkulunkulu uyakumchitha naye sinenkinga ngoba manje masiza la khona abasikhomba ngeminwe siyacela ukuthi uNkulunkulu angene ezinhlizweni zalabo bantu ngoba abaningi ngisho abagcotshiwe ababoni ukuthi kwenzakalani insizwa yangakithi yasejabulani ithi uthe ushembe uNyazi lozulu licabanga ukuthi kuyadlalwa la uthe umfowethu wathi ndaba seqala ukuthi izikhule nje imbuzi zakhe ngikhuluma ngaleli ikhaya abangcwele wathi ngicabanga ukuye ekhaya lomphefumulo ngizokuthiwa kuyanikela ukuthi mfowethu ungalokhu ukhuluma ukucula yenza seyifeze zonke imbuzi zakhe naye wavele wehla phezulu endlini walimala uyinto esiqhuke sikubhalisa impesheni ngiyacela uNkulunkulu ukuthi sisize nalamademoni akhona abantu abakhuluma izinto abayithandayo bafowethu siqinisele ngoba abashumayeli besho sikhombe phambili uthe sengenza umsebenzi waleli ikhehla lifikile lathi ngenzela indlu ngoba ngifuna ukulibheka ngibela egcekeni ngayakha yashesha lizazi insizwe zanga ngithi nengazo lapha phezulu eRichmond Farm ngayakha yashesha yayihle kakhulu lendlu kwaseqhamuka uma siqeda ukwenza lo msebenzi ngomsombuluko ngoba bekushoniwe ekhaya befihla abomndeni uanto zalo gogo omncane kwaqhamuka uma wathi ngiyabonga ngani yami kodwa ngisekuhluphekeni mina ungenile ubaba esho uyisezala ubaba umkhulu ozala mina wathi ngimbonile ubaba engene wathi kodwa mina nginenkinga fundisani ngiboshiwe lezi inkomo benilokhu nithi ezami ufika umndeni wasibe wangibopha ngoba khona lezi inkomo bazazi abadala lezokuthoyika mama inquthu wathi ngisho umzala bethi ziphi inkomo kaAnti ziyaphila wafika ngale kwethula bambopha bakwasibe bathi uyithatha phi wena unkosikazi uganile bengikhuluma ngendaba ukuthi sifuna ukubenzela umsebenzi wakhe wathi hamba ufike unginikelele ekhaya ngibuyele lokho ngolosine wathi hamba ufike unginikelele qala ukuthi icala ngenze emndeni lokwasibiya yilona lingibeke ngaphandle ukuthi ngithe inkomo zakwasibiya ngade ezami kape nawe kini wena uganile into zomyeni wakho noma zaza lapho ugane khona uthi ezakho ngiyabonga cela uNkulunkulu engipha amandla lesizwe singithintile ngoba uthe umkhulu awukazi ogana wena lungisa izinto lo msebenzi engikunike wona ngifuna ukuthi ulungise zonke izinto engifuna uvule indlebe wangishaya kabuhlungu lapha endlebeni wathi uvule indlebe ulale ukuthi ngithini kuwe manje ngidabuka ukubona abantu besola lento nje cela uNkulunkulu asisize siphi ibindi ngoba njengoba sizela kunemndeni ehluphekile edla udaka edla yonke into engasile ngasekho kodwa manje khona abantu abathi uyodlala umajiya lapha nosimamani bakuluma abantu la ngaphandle mina anginazi kaze ukudlala imndeni yakithi ngiyayazi ngoba iqhamuke isosize nolusimangaliso noma ngabe kuthi umuntu ukhuluma ngivale indlebe ngiye phambili Nkosi Yesu nikuzweni abalethi la ikhaya lomphefumulo ngizokhuluma ngengane ezalwa yimi ezashiswa lapha ekhingedwathi kubhalele ngigcinela ikhaya mina ngokuyinkosi isejudiya ngigcina ukuzala ikhaya sihlelele insizwa sohamba ejudiya kushembe zafika le ngane kumina mayifika kumina zithi baba uzohamba uye kushembe uye uNkulunkulu yini ozofika uyithole thina singakazi sithole lutho lapha ekhaya lomphefumulo ingane mayimukeliswa thina asikwazi ukuthatha ngoba wena baba ukwazi ukhiphe lutho njengoba uthi uyahamba-ke uyakushembe noma ungabika kushembe ngeke ukuthole lutho kodwa njengoba sitshela ihambe ekhaya lomphefumulo uphathe ukumaya kwengane njengoba uthi wena uphikele lutho uyalapha ejudiya ngeke uze ufike ekuseni mangivuka unkosikazi ufonelwa umuntu olapha elindelana uthi awutshelele umyeni wakho ukuthi indlela azoyithatha angasayithatha ngoba ngimbone sengozini yemoto ngikhuluma kwamfowethu ufakazi uqanda ikhanda ngale ndawo esikuyo noma sola ngikase ngikwenza lo ngibuka lento ebusuku ngilele kumoya
wesingane umfowethu la omwesingane angazomkhona umfowethu ugcwele umwesingane ngabona le kade ngiyibona ebusuku ngabona yenza la eyihlehlisa ezinye eshangoswazi kodwa mina unayo le kade ngiyibona ngadlula lapha kaSpade station ngakuthenga umoya ngeza nako la mase ngiwile bafika ngowakhe bathi siyabonga into ayenzile sikubonile ukumaya kusuka namhlanje sebezomlalela ngisho la asebenza khona izolo ngishike ibdaye athi soba namhlanje emsebenzini ngathi ayibizolo ikampani yonke lalela mina athi kulungile mangisho njalo ukuthi ngeke kwazi ukuthi ube nebdaye ngesabatha osibuselizweni Suneza umpopho kancane ntombi engcwele phamselizwi Manazareta ngibe nenkinga esithupheni sami sala esandleni sokudla ngahlaselwa isifo abathe isitafonani wavuvukala umuno iy'nsuku ngithi ama-2 weeks wonke ngingasakwazi ukusebenzisa isithupha ngaphoqela ukuthi ngiye ekliniki eseduze kwasekhaya ngithe uma ngiya lapha ekliniki ngathola impendulo ukuthi bathi ayikho into abazongenzela yona kunethambo eselonakele ngaphakathi bazongenzela incwadi yokuthi ngiye eMagandi ngiyohlinzwa sona isithupha sonke ngabuyela ekhaya sengibuyela nayo incwadi uma ngifika ekhaya kwaphoqela ukuthi fanele ngithinte uNdlunkulu ukuze ngicele imvume kuNyazini ukuthi naku kuthiwa fanele ngiyohlinzwa isithupha ubese phuthuma uma wahamba wangisa umyalezo ubaba ibuye impendulo esihlangene sobukhosi wathi ubaba ngitshela ukuthi akazukwazi ukuya lapho akahamba ekhaya lomphefumulo afika agcoka uvaseleni ukuthi sizophela isithupha nasi isithupha engikhuluma ngaso ngisipakishile kumanje ngizocela ukugcoka uvaseleni ukuthi siye wasezulwini Nkosi busise next week